Ya kajing play perda na kabenta ke Lympung State Level Inter-School Athletic Meet arpo saw la penlong menta kasngi hasai kompleks hapo nihu. Ha kaba praspa kendai ngut kinong yale akai giba mi kamat ya ki khat artali ki district kin saya aireng ha kani kajing yakop kaba lais ni lenter. Working President Jongka Meglaya State Olympic Association uba John F. Karshieng ulalong ukongsan bat kani ke Lympung kan beteng hadu ke arpsau terik ujemang. Haba ai jingkran ha kapor play perda uba Karshieng ula penslur ia kinong yele akai ba kin kedup ia ka mensim yele akai bat ukermen bakin sala bantai ia ka jingyalang parlok lingba kani ke jingakop bante lakam yala de bat banlong ki bayaisha. Assistant Director Jong Katanat Sports but Youth Affairs uba PB War Nongbri but kiwe ki he ki han Jong kani Katanat ru kilaya donlang.